Okay, iti deti nga gagundaway na ko ni basa deti problem of the day nga napadayawan nga may kanbiag ita nga malem ang gapo ni Judith nga napaulwan. Asawa laeng iti papel. Dear cousin. Sagbay man ti amin kasin yung idanon ko man tinabara kablaw ko ken ka timon dito nga programa kas namin ti si bubukay la pamilyam na nagsakngal daw yung amin di tanemars kas namin ti nakablawak digiti padak adumdumngeg ken nagbibuya dati nalatak unay nga programam nga pagitaklinan kadagiti na dumaduma nga parikot iti biyag at daanak iti parikot kasin yung kayat ko kumati agkid daw iti balakad kada kayo. Sang kaibagak idi kasinyong nga inasawak laeng ni Alan gabuta pinilit dak dagiti naganak kanyag. Saan ko nga ipatpateg ni Alan nga makluneg nga kadaydi nga rabii nga adda napasamak mi ket saan ko nga plinano nakainumak iti arak idi agpadpada kami kini Alan nga nakainom ket gapo iti impluwensya iti arak napasamak ti saan ko mga rumbeng nga mapasamak ket daksang gasat ta nagbunga daydi nga napasamak mi nagsikugak kasinyong ket tinakasikog kanyak ket ti lalaki nga saan ko met nga ipatpateg ni Alan adak madlaeng nga nagtaod iti marigrig at pamilya ni Alan nga may saaman nalon. Ni Alan nga patsik idi nga saan nga iso ti arapaap ko nga agbalin nga asawa. Ngem gapo nga rod ta masikugak pinilit dagdatatang ken nanang. Ay nagaget ni Alan anak ko saan kantong agbabawi. Oray no ibagam nga saan mo nga ayaten. Rumbeng nalaeng nga makikalay sa kaanak ko. Tapno adan tumit ti mariingan na nga amada ta apo ka. Ti agbalin nga anak mo. Kaya't mo nga rod nga aganak kaabalasang. Sang kaibagak nga jak ay ayaten, jak ipatpatag ni Alan ng namati akmet nga kasapulak ti makikalay sa kini Alan. Tadyak met kayat nga nakakabalasang. Ngem ko lak kadatatang ken nanang. Makiasawa akin ni Alan tatang nanang. Ngem saan na kayat nasawen nga masursurok to iso nga ayaten. Gaputa saan nga iso na ti lalaki nga arapaap ko nga agbalin nga katakunay-nay ko iti biyag. Ti kayat ko agad dati mangipa ito ti naranya nga masakbayan kanyak ken ti agbalin to nga anak mi. Ti ararapaapag nga lalaki nga agbalinto nga asawa kad dati makaitid to iti lungaw ti biyag. Saan nga tikas kadatayong matlang nga kumarkaramot iti daga iti pitak nga manalon matlaan nga kas kadatayo. Agpaiso nga manalon laeng kung kunak manong kasinyong ngem aklunek nga nagagat ni Alan. Saan nga nabisyo, uminom man iti arak, ngem sagpaminsan laeng. Nulad da okasyon, saan mo't kag sigarilyo. Nagagat, ta nasapa nga agriing nga mapan iti talon. Malaksid iti talon, agtaraken pa iti dingwen. Nagden na kami nga rod agas-agasawa kasinyong, nagkasar kami, ngem jak pulos narik na, nga imbilang ko nga asawak ni Alan. Inaramid na ti amin tapno malunag na tiriknak. Tapno marigreg tiriknak kenkwana. Ngem likliklikak mo. No mabalbalin jak kayat nga nalailo iso na kanyak. Jak kayat nga dati agipakita iso na kadigiti banag nga pakaragsakan ti babae, ti asawa. Numabalbalin liklikak isuna. Numabalbalin kat ipa amiris ko kenkwana
nga deti panangasawa na kanya ket agbabawin to. Kasmet kadatatang ken nanang ko no mabalbalin jak kahit ipakita nga naragsaka tapno agbabawi damat ti panang pilpilit da kanya nga nang asawa kini Alan iti lalaki nga saan ko nga ipatpatag. Impamay saklatan ti obligasyon ko iti anak ko nga ni Junjun. Impamay saklatan ti anak ko nga oray no kasano ti ayat ni Alan nga nga naragsak ti bangunan mi a pamilya, awan na pulos ti pakitak nga kinaragsak ko. Tatalaga kadyak masursuro nga ayaten ni Alan. Inananusa ka sinyong itinasurok nga sangapulo atawen aging ga nga dimteng iti panagturpos ni Junjun iti elementarya. Uy, Maring Judith, di ka kadi mapanagpa-make up? Mapanagpapintas kat ni? Graduation, dagiti ubing? Graduation, dagiti anak tayo. Ay na, saan ko nga ugali tagpapapintas? Maring Presi, da kayo latan. Kastoy ko latan, saklat at manguros ti bagbagikon. Agpapintas ka mo't Amom, tunggal graduation, dito yung ati gundaway tayo nga naganak, nagpapintas mo't agpipin na bongga mo't to. Siyempre, kuyugin tayo, abayan tayo, digiti anak tayo nga agmarcha. Kaya siyempre, agad paatiw ka nga rod. Noon, makita mo nga nagpipintas, digiti daddo mga naganak, sigurado laki di nga nakadado, digiti naganak, nang runa ka digiti nanang nga nakapariban. Ay na, sa anak ka mahilig ka dagita. Ay na, apin nga kasta ka mo't Maring Judith. Ever since, kasta ka nga talagan, sipod nagasawa ka, jak pa'y napuutan nga nagpapintas ka, nga nagpariband ka, nagpa-parlor ka. Kasano nga agpapintasak, asino ko mga arte papintasak, kiti asawam ani Alan. Ay na Mare, paulit-ulit nga bagbagak ka, nga awan ti rumbeng nga pagpapintasak, tati asawak laing ti papel, amom dayta, ay naging ka kadi ita? Aging ka kadi ita, kat saan mo pa nga nasursuro nga ayatin ni Alan, Mare? Uri ka sanot ayat ko, Mare, tapno kumamat, rumagsakmat ni Junjun, tauri iso na kat madilaw na mo dayta, awan nga talaga, kaanapulos ka sumgar ti dot ko kini Alan. Siguro, gaputa, napilpilitak lang nga nakikalay sa akin kwa na, kat saan kumutin nga nasursuro nga ayatin. Kat apay, kat nakasingsing petupay ni Alan. Saan nga kas kadigiti daduma dita nga na bisyo. O, ken awan ti pakidamdamagan na nga lipliputan na ka. Ay na, da kayo latan ti agpapintas, agpa-parlor, basta siya, kastoy ko latan. Awan ti ganas ko, gastos la dayta. Ken kasti ko na, awan ti rumbe nga pagpapintasak. Alangar makaamu ka. Nanggig ko ti saritaan nyo kini Presi, anak ko. Ay nananang, si ka nga talaga, naghilig ka nga agdingig ti saritaan ti sa bali. Ay saan nga dayta? Ti kayat ko asawa na kayat nanggig ko oray no saan ko kayat amangig ang manggig ko matadamat lapayag ka. Kayat adamat punto ti gayem mo ti kumadrem anak ko. Nga anya nanang. Nga mas daw at aging gaita. Di mo pa'y nasursuro nga ayatan ni Alan idinto nga nakasaysaya at mat. Responsable nga ama. Responsable mo nga asawa. Taitid na mo't amin nakasapulan yaw. Talaga ka di nga. Awan ti mapaspasamak yaw. Kat adala tamot ananang, ta siyempre, agkulding mo't di pagustuhak. Malagayam. Kahit mo sawaan, adda mo lang mapaspasamak kada kayo. Adda ananang, angin kasti kunak, oray no kasano, oray man kidi masansan nga adda mapasamak, may jakto lata masursuro nga ayatin ni Alan. Tada kayo mo lang tinagpilipilit iding makiasawa akin ko ana. Ay kanayin mo nga pagrason dayta. Kanayin nga da kami gintatang mo ti pabasulan. Saan ka di nga pagsaya atang mo laing ti pinanunot may? Kat sino ko mangarot ti mariingan nga ama ni Junjun nga po ko men no awan no di kay nagasawa. Kumaakad bak nang tinaasawa. Saan nga kastoy? Payag kurkurang ka diti asawam ket itid na mo't amin. Mangan kay mo't iti ustaw.
Maitid naman ti kasapulan ni Junjun iti panagadal na. Uri kaskasano ka. Si kaamis mo tinangibaga nga at damot ti maiduldulin nyo iti bangko anak ko. Apay ayaan niya ti kayat mo nga nagarbo kadi nga biyag ti kayat mo. Basta nanang, kasla dati sapsapulik nga sabali nga saan nga maitid ni Alan. Kas kumatian niya. Diyak nga rod amo nanang, hindi ka maawatan. Pagkanayon mo ibagbaga nga saan mo pulos nga nasursuro nga inayat ti asawam. Dinto nga nakasaysaya at man. Nasaya at kadatay amin, kadatay nga nakaikamangan na. Awan na pulos ti madi nga pakidamdamagan ti asawam. Nagasat kakid di ta iso ti na asawam. Tang. Si kagayam Judith anak ko. Apa, yung may ka mga tatumawatan, titlog ti native nga manaw. Napugtuan nyo, Tang. Imbes nga mapanag gumatang ita store, may klang mga halat ka di itlog ti manok mo na, Tang. Ta adaling taek. Magustuhan ngamin ti apu ko yo. Wen. Ambog day ta. Iso nga rod nga, mangibat-bati aklat tama dito. Saan kumat nga papesaan amin? Aya? Nay, umanay ka din, dito sa nga pulo bukal, sa nga pulo nga itlaw. Umanay daytan, Tatang. Ala, kahit kumusta mat? Ni Junjun? Kumusta kayo mat iti asawam? May bagbagamot, may istorya mat ni nanang mo kanyak ti mapaspasamak. Talaga ka di nga saan mo pa nga nasursuro nga inayat ti asawam. Bayat iti panagdenayo iti manun nga tawon anak ko. Ay naninanang talaga. Awan na pulos ti mailimid na kada kayo. Ay, concern laeng mo't aninanang mo anak ko. Nga main, awanin ti sapulin mi pa'y ni Alan akas manugang mi. Kaya't milaing ko mga maragragsak ka anak ko. Nakanayon mo nga ibaga, nga asawam laeng iti papel ni Alan. Diyak ba na mo, Tatang? Siguro, gaputan na ibagbagak idin nga saan kunto nga masursurong nga ayatin ni Alan. Talaga nga saan mo nga masursuro ti pusok nga ayatin ni Alan. Ibakamot ni ibagbagam laeng dayta anak ko ngem ti kinagpaiswan na ket napatagmutan ni Alan keng ka. Kasla da ngamin kurang, Tatang. Kasla sa anak, aging gayta kasla sa anak nga naragsak nga napilpili taklain nga nakikalay sa kinkwana. Adda ka di tinagkurkurangan na keng ka. Diyak masungbatan day Tatang. Basta, kasla sa anak nga naragsak. Kasla apalak dagiti agasawa nga sakbay da nagkalay sa ket talaga nga agin inayat da. Kas nati naisapsupadi ak, naidumduma ak, nga nakiasawa ak, nga napili taklaang. Isaan ko man nga dayjay ti panunutem anak ko. Ti panunutem kuma. Ket no naragsak kadi ti pamilyayo. Agkurkurang kadi ti asawam. Tsaka mo, Tatang. Diyak maawatan ti bagi. Alake, tingi-tingi manasayhatan ako. Sagbay nga makaaramid ka iti banag nga pagbabawyam to ka maudyanan na. Ala, dati nga roden ti itlog. Ka nga roden, tapno mailuto mo. Sige, Tang. Agyaman na kadigit itlog, Tang. Kaduam ti mangan akit ne. Sa nga pulo nga itlog tilining tak. Umanayin tatalo nga si Daig nanang. Ibagak to kini lolo nga. Thank you kadigiti itlog ti manok na nga ititid na kanyak nga si Daig. Wen ibagak ken kuanan ket kunana basta lakid di aglalaing ka di eskwela
ken kadum timangan. Ay, nalaingag di eskwela. Nanang, saan ka di? Isungarag nga graduarak nga with honors. Iwen, proud na proud ni lolom ken ni lolam ken ka. Iso nga into no a grade 7 ka. Ket maintain rem to tigi napastek mo agbasa anak ko. Iwen nanang, adan to kano regalo kanyak ni tatang. Nga, igatangan na kano ti mountain bike ko nanang. Maragsakan nak launay nanang. Tay di ko ibagbagak kini tatang. Ket di dek na namnamang nga sorpresahan naggayam ita nga pa nagturpos ko iti elementarya. Nakagasgasatak ka talaga, ha? Nakagasgasatak. Tani tatang, ti tatang ko. Idinto nga di iti dadumang classmate ko. Sang kay bagada nga, kuripot ka no ti tatang da. Saan da ka no nga regregaluan. Kin may isa, kanayon nak nga, ikan iti extra nga balon ko ni tatang. Amo na ngamin nga nalay nga kamangan no recess mi nanang. Ket nasayaat Iso nga proud na proud ak kini tatang nanang. Iso nalaeng to. Api nga kaslang. Kaslasan kay ngunay nga agsarsarita nanang. Ha? Sa mamat? Damdamagin nga min dagay ti daddo mga gagayim ko. No api ka no nga saan ti nga agkukuyog nga rumwarnok ko Anya ti kahit masawaan Junjun. Tunggal mapantiak pa siya di ili. Wenno di syudad. No saan nga dagdag kami laing kinitatang. Duwata laing ti mapan. Diyak amon namin doon sa pailaing nga nagkukuyog ti nga talo nanang. Kaya kasla na pilpilitan ka laeng. Ay na, saan kami lang nga sanay nga rumrumuan nga agkuy-kuy kami kinitatang mo. Ta syempre, adamot dito gundaway na nga. Ada ubrak, adamot ubrana. Iso nga, aya. Ang imto no graduation ko nanang. Umay kanumit ni tatang. Okay, uy, nasayaat. Mabalin ka di nga duha kayon to, ti mga abay kanya kagmarcha. Ket numayat lakid di kahit dalakid di eskwela yo ket api kiti nga saan. Sige da magik tungrod nanang. Kayat ko ngamin nga adda kayo nga duha nga mga abay kanyak. Duha kayo kinitatang. Ta duha kayo tinang padakkel kanyak. Gapo kada kayo. Agturpusak to ni elementarya nanang. Gapo iti kinasayaat mo nga nanang. Kinti kinasayaat ni tatang nga kastatang ko. Inspirado ak nga gadal nanang. Sungasapi ko man nanang itultuloy yun titi mang suporta kanya. Bayat iti panagadal ko. Aging ka nga makaturpo sa kiti kolehiyo kit magunod ko ti arapaap ko nanang. Alawan anak ko. Adda kami laki nagtatang mo nga nakasuporta ken ka iti anyaman nga kayat mo nga mapasama kiti biyag mo. Iso nga ilalaing mo iti eskwela yo. Kanahin nga agtulnog ka kada kami. Kan saan ka nga aramid iti dakas anak ko. Kan addaan ka kuma iti buting iti Diyos. Una nang. Nakariing ka pelagayam. Kunak, nakariing ka pelagayam. Ay, uwen. Inuray na ka di. Ha? Siya? Api ko mga urayan ka. Una ta, sigud mo't nga, muno na kang maturog. Sanak malaurayan nga maturog. Sanak malaurayan, no? Noon niya. No, kwa. No, makalagip ka. Makalagip nga. Tila bagbaga dito. Si Kaalan, tila bagbaga ma. Kaapay nga rod nga. Api nga. Suot-suot mo dito naitis. Kita apay. Kahit ko na komportable ak nga maturog ta napudot nga rod. Kat. Si baka mo to kayat mo. Ha? Baka mo't sikat nakalagip. Baka mo't no kayat mo. Tiyan niya.
Agin di ka pilaan. Kit nakitam lang nga nakanaytisak sa balint panunutin mo. Una tano nakanaytis ka kit awisin nak. Kit sika. Mapisyak. Nga nga ro tiket mo. Kit sika mo ti mga yat. Tian niya, agin di ka pilaan. Ape nga nakanaytis ka kunak. Tapno komportablit pa nagturog ko. Ape nga inuray na. Inuray ka aya. Talaga jak makaturog. Kapi nga di ka makaturog kit nakanaytis ka mo ten, komportable ka kunam. Ha? Saan ka di nga nakaturog ka kuman no nakanaytis ka nga, gabuta komportable ka. Saan ka nga mapudutan? Tilada. Baka si ka timang panpanunod nga ana, ada sa bali nga kay papanan na ti panagsuot ko tinaytis. Ay, agam amu tauna yun, Judith. Uri no saan mo nga ibaga, amok nga nagnaytis ka, kabuta mailiw ka. Oh, tilada, nagkapal matarupa mo apay, deta. Sika, kailiw ko? Talaga. Abi nga igamam ti lupok. Kahit ko lang nga prusan. Apay, awan mo ti dagas na. Asawa ka mat. When angem asawa laang iti papel. Aging ga ka di ita, dahita pala ang tisang kaibagam. Pudno ka di nga, pudno ka di nga kastalaang ti panangibilang mo kanya. Nga asawa nak lang iti papel. When tanapilitan nak lang nga nakikalay sa aking kaidi. Nabayag nga panahon day jayen. Aging ka di ita, Judith. Awan pa iti marik ng para kanya. Awan nga, Rod. Diba? Napilitan nak lang, pinilad nak lang datatang ken nanang. Ken, idi ada na pasamak ka data, nabartek ta idi. Oh, ang awla idi, di tamot ninamnama nga, ada mapasamak ka tala kadata, nga, aging nga nagbunga, iso ni Junjun. Good. Aging gayta, awan na pulos. Uray numasansan mo't nga, agpapastay tiragsak. Ay naikis laang tinasag dayjay. Saan nga kahit nasawan nga masansan nga da mapasamak ka data ket danti feelings na. Ibagbagak yung kaalan. Kasapulan laang mo ti bagi, dati sex. Kasapulan ti agasawa. Ngem saan na kahit nasawan nga naregregen ti riknaking ka. Aya. At pepeso ka di kita bagbagam. Hindi ka pala naruwam kanyak. O diba? Idi ka aldawan ti kalay sata. Imbagak ken kan. Saan mo nga namnamaan nga masursuro ka nga ayatan. Makikalay sa aglaking ka. Ta? Diyak kayat nga agalak abalasang. Apay, kat inaramid ko mati amin. Diyak manam mo. Angim, no kada kayat mo mapasamak aramidim natan. Takas ti kunak. Aramidin ti agasawa dayta. Kasapulan ti bagi, ngem saan na kahit nasawan, nga ada involved nga rik na. Sige. Maturog talata nga Ruden. Ha? Oy! Pride. Ano nga pride? Deta pride mo Pairalim ti pride mo, gapot ibagak nga, kwa? Ano tiket mo sawan, bagak lang ang maturog Apa ibagam nga na pride When taitay ka talaga nga plano nga ada mapasamak ka data. Inaprusan pa'y tilupok. Sa ita turugan nak, gaputa imbagaklaan nga, awan ti marik nak nga ayat, tunggal agpapapas ta itiragsak. Ganawa mo lang ti riknam kanya. Anyapeng ortiganas ko. Apay, di ka kadi maganasan, o rin awan ti ayat nga involved nga rikna. Siyempre, tikait ko agad. Amom lata na. Ado akit nga style mo. May kakit din. Anya? May kan. No saan mo ko mga inaprosan dito lupok? Okay ko ma. Ang inaprosan mat. Touch move no kwan. Anya nga touch move? Kasi siyempre ginargarim tirik na. Paayan nak nga rod. Obligasyon mo nga asawak data nga mang paragsak kanyak. Inasawa nak nga rod, di ba?
Nga uray no saan ka nga ipatpatag, rumbing na laing nga parag sa akin na, nang runa kat inaprusa mo tilupok. Kumbaga ka touch move daytan. Inandar mo tapos saan mo matlagay mga patarayan? Ay, umikan. Sige. Agdataklatan ta, si kanti makam mo. Katuin basta ituloy ta. Basta saan nakaturugan. Ta inaprusan na kon. Sige. Oh, kitam, ibagam nga saan mo kayat? Idinto nga nakatakderan dati armas mo. Kaya siyempre, naprusan ka nga rod. Nakanaitis ka. Kaya magargari tiriknak, no kasta ti suot mo. O, di si kamalat ng ibaga. Nga sikat gumawgawawa. Malawin ka din. Win ka din, Judith. Ala, ikatim data pagananay mo. Netan, tugawan kan. Oh. Apay nga rin nga kasla ti panagasog mo, no awan ti marikrik na mga ayat kanyak. Tinadakasan mo nga papilit. Gagangay lang as ti panagasog ko Na siyempre, mariknak nga rod. Kasto nga talaga, kapag agasawa ta, arami din ta da ito alakid din. Sa anak mo't gagsasaon. Iso nga saan mo nakasapulan ti agpalawag. Shhh. Alan. Alan. Judith. Alan. Alan. Judith. Agri ka. Abay. Ay, apinit. Agri. Ipatpatigda ko na saan. Saan nga rod? Saan nga rod? Ano nga saan? Saan tangi tultuloy? Tilada ka. Ituloy ta. Ibang ang payang ipatpatigda. Nakadado nga artem. Win ka din. Angin mapilpilitan nak lang. Gaputa, pilpilitin nak lang ang mga ibaga. Sige. Okay lang. Tika nga talaga. Kanayo nakakaskastaan. Kanayo nakabitbitinin. Ipatpatag na. Winin. Mapilpilitan ka di? Nagkarok ako na. Nagbatrip ka. Diyak bala susumbatan. Di kita magbagamon. O di hantang. Win. Ipatpatag ka. Talaga? Ituloy tat mga asim. Aguri ka. Abay. Nagsarding ni background music ta. Ay, kadi. Dito may atin. Saan nakikaskas na agad jak kaya ti mabitbitin. Kasi ano ka? Ibagambot ngamin nga awan ti marikrik na alakatin. Ituloy tan. Alan. Alan. Ipatpatig na. Win, kunakmatking ka. Saan mga sang kadamag? Nagpipiso nita. Kito saan ko lang naikat Win, kunaklatan Nilatan ko naman. Pasbasak man lang nagsuron ka nga talaga. Nalabas ka? Ay! Sikamit nagtatrabawan ka. Naglaing kamot ka nang ibaliktad ka niya ako. Siyak mo dita. Batang ko man. Judith. Alan. Saan kang ayatan? Gaputan naglipas kan. Katsyak di pinaglipas. Urihan niya ti bagbagam jak mamati. Kagpaypeso. Mabilibilitan nak lang. Asawa ka lang iti papel. Iti ka ano man. Sa anak to makarik na iti ayat king ka. Jak mamati king ka.
Diyos ko, mamati ka. Ibagam tatay nga, nagmuna tadyak pa naglipas. Ang imita, gaputa, syakti kasapulan nat aglipas. Kas na ti magbagam, ang peso ti magbagam. Kitam na nabigat, di ka pulos pampansinin. Talaga? Lakin di aglipas kan. Kitam kanyak, aramidik lang ti pagrebengak, paglipasin ka. Gaputa, asawa ka iti papel. Nga uri na awan ti marikrik na king ka. Saan ko nga maarami ti mangbitin king ka. Paglipasin ka. O kitam. Ala, doon sa agal. Uri ta nalpas mo ti obligasyon ta. Iti tunggal maysa. Bakit? Gabuta, adan iti high school ni Junjun. Adala na panunot ko. Anya? Di mamin ag kolehyo ton di anak ta. Panagrik na. Saan pa nga umanay deti urnong ta bangko. Kadi na yunan ta. Anya nga tanong. Padasik ti makigasang gasat iti abroad. Anya? Adang amin tinangawis kanya. Skill dakmet. Malaksi di pa nagtalon. Adupay ti among katrabaho. Sa dino ti papanam. Kumporme. Mabali ni Taiwan. Jay Middle East. Angim kasano kami nga rod kini Junjun. Isungarod nga agabrudak. Adamat ti trabaho dito, agtaltalon ka, agtartarakan ka di dingwen. Mabalin ko patalon, dati yung patawid da nagadingiti naganak kanyak nga daga. Kin may isa, mabalin ko nga patarakan digiti dingwen. Tuloy-tuloy lata day jay. Dagdakkel nga ti oportunidad di abroad. Maaramat ko ti skills ko. Kin may isa gana akti na ranyag nga masakbayan ti anak ta. Umadayo ka kada kami? Nakasaritak mo ni Junjun. Maawatan na mat. Nangaruna kat. Kaya't nakanumot ti agbalin nga piloto. Ha? Masapol siguro nga. Makigasang-gasadak iti abroad tapno no. Maipaito ti amin nga kasapulan ti anak ta. Nanguruna ito nagkolehyo. Okay lang mo siguro nga. Ha, pagkunaam. Saan ka di nga, saan kay bagam nga. Aging gayta, awamot pa iti marik na mga panagayat kanyak. Malay mo, makaamiris kan to. Nga? Kumporme. No talaga nga sa anak pa nga napatigking ka, no awan pa iti panagayat mo kanyak. Paring no makapanupanunot ka. Baka mo't no mapilpilitan ka lang makidindin na kanyak. Alan. Siguro no madayuak, may kang kay ti tsansa nga. Nga? Makiamamoy ta sa bali. Anya? Nadlaw ko ngamin nga, bayat iti panagden nata. Kaslas dus-dusain nak. Kaslas dus-dusain mo ti bagim. Anya ti kahit masawan. Bayat iti panag-asawa ta. Nadlaw ko nga saan mo nga kaya't ti mapanagpapintas. No awisin da ka nga mapanagpapintas iti parlor, ti sigod nga gagayim mo nga kadkadwam mo. Saan ka mapan? Nadlaw ko nga binaybayam ti bagim. Kakasla kayat mo nga pangit ti itsuram iti imatang ko. No pikas ta, saan nga nagbaliw ti riknaking ka? Ipagpatig ka lata. Alan. Baring no adayuak, awanak nga magit-kita. Baring no masikasom tumatin ti bagay, magpapintas ka. Agad, no agawid akto nga. Awan pa iti nang papitik ti pusom. Alan. Alakit baring siyak to pelaing mati. Ti bilang mong asawam. Nga uri no asawam laing iti papel. Judith. Alan. Di ba?
double purpose. Inakag trabaho di abroad, tapno no, may isa ganaak tinaran niya gawa sa gabayan ti anak ta. Kastamutin king ka. Ken makaamiris ka. No adayuak, baring no may sublim ti dati nga sika. Baring no danto digiti lalaki nga rukbab king ka. Dagiti ibagbagam nga arapaap mo nga lalaki. Dagiti agapo itibak na nga pamilya. Digiti makaipaay king ka iti nalungaw. Taranyag nga masakbayan. Nalungaw nga bihag. Hala. Amo ka mapilpilitan ka lang nga makidida kanya. Taday tamatisang kay bagam. Mapilpilitan ka lang nga makinaig kanya. Gaputa, obligasyon tang ag-asawa na ijay. Nasakit para kanya. Nanganahin mo ibaga nga, awan piti marikrik na mga panagayat kanya. Tilikodan ti amin nga naramid ko. Alon. Iso nga, nasisayat siguro nag-abroad ako. Kinagpaison na. Narugya ko ngayon pag nati papel ko. Alan, saan ka nga abroad? Ha? Saan ka nga madayo? Okay lang gini Junjun. Dakil mo tin ti anak ta. Nanakim mo tin. Deta mo ti apresyarik, dayawik la unikin ka. Taure no sa anak nga ipatpateg. Ure no awan ti panagayat mo kanyak, bayat iti panagasawa ta. Bayat iti panagdendata. Nagbalintalata nga nasayaat nga naganak kini Junjun. Napintas ti teamwork ta nga nang padakkel kin ko ana. Iso nga, kasi tinagbalinan na. Natulnog, nadayaw, nalaingit eskwela. Alan, please. Abay. Saan ka di nga maragsakan ka nga? At danton gundaway mo nga makabirok iti lalaki nga makaitid ka talaga king ka iti ragsak. Takanahin mo nga ibagbaga nga saan ka nga naragsak. Nasakit man para kanya. Ano, adanton sa bali nga, lalaki iti biyag mo, bayat iti pa nagsublik. Maawatang kanto. Tapinilit na kalaing nga nakikalay sa kanya. Ano pa lang sa kung saan ko naglagarutin? Anya? Saan ka nga kamabroad? Abay, obligasyon mo dayta. Obligasyon mo nga asawak. Nga dakalata iti sibay mi, nga gina. Huh? Nga uri no asawa ka lang nga iti papel. Naskin nga di ka umatadayo, dapat adakalata. Sinorti ka duwak nga Dahil ka di tarasun na. Igawid na nga gabrod, gaputa. Obligasyon ko nga daklat tayo ti denham. Anan. Bueno. Anan. Wenen. Ano nga wenen? Wenen. Aklunag nga dan panagayat ko king ka. Kasano akord nga mamati. Anya? Kasano akord nga mamati. Nga pudno day ta ibagbagam. Dinto nga, namin anong matang nga imbabawi. Samali day jay Kanahin mo ibaga nga, mapilpilitan ka lang nga mga ibaga, puta pilpilitin ka. Kung sa anak mo na pilpilitin, when angin mo, sa anak kahit nga agabrod, iso nga mapilitan ka lang nga mga ibaga nga ayayatin na. Namin adun nga daras, inaramid mo dahito. Saan ko nakman? Saan? Ano talaga nga lalabkan? Nabayagin. Angin, saan ka di nga? Saan ka ibagam ka tatang kinanang mo? Kadagiti gagayim mo, kukunak na dahil dyan, kukunak lang. Ape nga ibagam ko makatakwada. No saan mo nga?
Diyak ka mo, diyak maawatan ti bagi. Diyak maawatan ti bagi. Kasla diyak kayat nga ipakita tao. Nga bidot na kiti bagbagak idi nga di kanto pulos masursuro nga ayat inalan. Di ba kas makita mo? Sa anak mo nga agkad-kad no makalagip ka. Di ba raramitik mo ti pagrabe nga kakasasawam? Angin, saan nga umanay dagi jay? Pati kayat ko laing mayat. Masursuro na nga ayatin. Judy, nasursuro ka ro din nabayagan nga ayatin ka, Alan. Uray makimatak ita. Amom ngamin nga samer, sang agkimatis. Saan? Pagsasaula day jayang. Agpipeso di magpagakalan, mga asim saan ka na abroad. Kasano agpayarod na mailiwagking ka. Oh, saan ka di nga kanay mo ibaga nga saan ka nga maililiw kanya? Kaya ko saman, aman, api ko mga nga naitisak, api ko mga agsuot ak tinaitis no sana ka mailiwagking ka. O di ba ko naman, agsuot ka lat naitis, tapno mabang-aran tirik na mga maturog? Sana ka pilitin imbaga ka lang araw din ayating nabayagan. Apeng aron nga kasla di mo kayat ngagkuyog tay tirwar nga narumuar tayo kas lang adaywan nak. Diyan nga ron kahit nga ipakita kadagay tao nga okay tahan. Apeng nga di mo kayat nga aklunan nga nagbidot ka. Apeng nga di mo kayat nga ipangalandakan nga ayatin na. Kapulaing ta. Pinilpilit na kala iti. Pagawanan na, Alan. Pagawanan na, kim talaga nga ipatpatig ka ni sa pangasim sa kagagam, ambrod. Tinagpanpanawan pangasim. Alan, atatang. Oh, opay. Kasarita yun, ani Alan. Saan ka di nga pagsayaatan mo ti pamilya yun ti panagabrod na? Kaya panik na siguro ang saan nakabailan nga ipaay ti kasapulan ni Junjon iti panagadal na. Nakanadumad di ti tarakan na. Ila ko na Ay, saan ka kaskarina nagkaw? No agila ko kayo iti dingwain. Pangalan yung tupeng road, dun sumarunaw. Sana kaskarina ti agpakulehyaw. Mabayag mit may tatang. High school na pilaan. Uray kaya't nalaing nga isaganaan itatanasa papay. Kan saan ka di nga kayat? Ape nga, igawid mo ti asawa mi dinto nga di mo mo't nga ipatpateg ako na. Man tatang, ipatpateg ko ni Alan. Kasanungard nga mamati kami ita. Baka mo di mula kahit nga agabrowd. Tapdo na di kasta, kwa. Ay, di ka maawatan na nakaw. Ninanang mo ti kasaritam. Sana siya. Wala na tatang. Dimlat ta palubusan nga agabrod anak ka. Pagsayaatan nyo mo data. May mayat no agabrod tapno no. Alis to nga lumong out ibiyagyaw. Saan na nang ibagakin ko na nga agtrabaho akmat. Basta saan nga umadayo. Jakman maawatan data nga kwam. Igawid mo, idinto nga awan mo ti panagayat muking kwan nga kunam. Adda nga rod na, nagkulit kayo kinitatang. Adda ko naglakarod, sugar na kasarita yun, so natamdan sa nga agabrod. Agmauyong kansan, Judith. Nanang, talaga nga agmauyong agno agabrod ni Alan. Asin no pwede kayo daktirabi Asin no pwede rason nga panagsuot. Asin no pwede rason ti panagsuot ko tinaitis, nanang. Ape nga, di mo kahit nga gabrod ni tatang nanang. Dinto nga, adod na kiti gumagawa mga gabrod ti naganak kadakwada.
Ay, bagam kan ko anak ko. Nga, saan tayo mo't ka nagarbo? Sang ka di nga sang kay baga may dinanang nga kahit mo nga bumak nang tayo, kahit mo nga adakot se tayo, kahit mo nga napintas ken dakkel ti balay tayo, kahit mo nga makapagpasya-pasyar tayo di abroad saan anak ko, kahit kulaing mati simple nga bihag, ibagam ken tatang mo, ibagam ken kuha na nga ana, kung kunamlaang dati mga kahit mo agbaling nga piloto, nanang, makalakan tulat ta di kurso nga ana, hindi mo pisigurado anak ko. Di tagamin ti pagrason ni tatang mo. Ngay bagam kano nga kahit mo agbaling nga piloto, iso nga mandanagan saan na kanto nga mapagbasa no kasi di kayat mo nga pagbalinan. Ibagam nga kahit mo agmestro. Ibagam nga kahit mo ti agbaling nga kwa. Kumporme dita. Nanang, kahit ko talaga ti agpiloto nanang. Junjun, baby, ang dalata ni tatangin nanang. Tapno ada doon ko ti pauit na. Tapno no, saan to lang nga bisikletan tigatangan na kanyak. Igatangan nagtupay ti cellphone ko, laptop ko, kenda dumapay nana. Nagsurat ak na ro di programam kasin yung dito'y man ti pagkamangak, pagtaklinak iti problema. Kanya taramidik tapno no, may gawid ko ti asawak nga agabron. Di nagmatpatpat siya, ni bagbagak lang arudin nga ay ti kisunan. Pati natatang kinalang di na kaya natulungan. Pati ti anak ko. Kasanuwak pa, inawalin ni Alan. Kaano mo't kahit ko nga bumawi. Kahit ko nga ipakita, ipangalandakan iti tao, iti publiko nga, ay, te, kundi asawa. Kayat ka madayo isuna. Balakadan dakman kasin pa nga asiyo tulungan dakman, sakbay nga, maudi ti amin, kat saan konton nga maigawid ti asawa, kat at danton ijabalasyo taaw. Anya ti aramidek kasin yung no da kayo ti adday ti sitwasyon ko kasano yung nga alukuyan ni Alan tapno saanan nga ipatuloy ti panggap na nga agabron. Dahil nga ron ti makabuklan ti makasalita kasin yung nga sabi ko magad na kay batit adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak adim nga kinagbuya. Yun na akong tagyaman kadagiti makaited ti balakat kinagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Toy na pride unay apagaya mo Judith.